Poštovane dame, poštovana gospodo, dragi naši gosti, dragi naši uzvanici, dragi naši prijatelji i dragi naši modi zaljubljenici. Dobro večer vam i dobro nam došli. Večeras u sklopu manifestacije kojom smo kročili u najljepše godišnje doba, a to je proljeće, to je naše 49. međunarodno izdanje Praznika cvijeća, koji je i svojevrsna najava turističke sezone. Naravno da večeras imamo i modne večeri. A tko bolje, atraktivnije slavi ljepotu žene, ako ne njena frizura. Te ćemo ovim prekrasnim podrumima Dioklecijanove palače, koji svjedoče kroz povijest o ljepoti žene, večeras uživati upravo u reviji frizura koji su za vas pripremili splitski obrtnici i trogirska obrtnica. A ovo je tradicionalna 4. po redu revija frizura, a sve u sklopu ovogodišnjeg praznika cvijeća pod nazivom Hrvatski cvitni mirakuli. Nadam se da ste već u ovom izložbenom prostoru vidjeli ruku naših florista s napomenom kako se u Splitu obilježava 70. obljetnica svjetskih florista, zahvaljujući našem gostu Simonu Ogrizeku iz Florinta. Floristi su svojim cvijetnim kreacijama obilježili izume Hrvata. Od izmjenične struje našeg Nikole Tesle, torpeda, kravate, Ivana Vučetića i otiska prsta, penkale, Sumameda, pa do Brana Fausta Vrančića. I takako smo ponosni na njihovu pamet, na njihovo znanje, a vojnim pljeskom im zahvaliti, uveli su nas u povijest. Hvala vam, a naravno prije samog izlaska manekenki, ali i manekena, zamolit ću za pozdravnu riječ glavnog organizatora cjelokupnih događanja u sklopu manifestacije koja ovu godinu traje 9 dana, od 20. ožujka do 29. ožujka. Njega svi znate, a to je gospodin Vilim Bujević, predsjednik udruženja obrtnika Split. Vilima, izvolite. A naravno na bini će vam se pridružiti i prva dama, kažu alfa i omega revije frizera. Ona je predsjednica sekcije frizera udruženja obrtnika Splita, gospođa Sanja Amišić. Iz godine u godinu ona iznenadi nas i tematiku večeri, pokazujući nam kako splitske frizerke itekako prate svjetske trendove. Ali vidi me, kako si jedini muškarac ovdje između nas dvije dame, dajemo tebi prvu riječ. Izvoli. Zdravi i veseli bili. Pa evo, ja sam prezadovoljan. Prvo što je ovo već ponavljanje i ja se nadam da ponavljanje prouzroči tradiciju. A ono što osobno smatram da je naš, ajmo reći, level up, to je da nismo se zadržali na Hrvatskoj, nego smo prešli malo i preplivali Jadran, došli smo do naših Talijana, tako da večeras ćemo imati jedna iznenađenja. Biće tu puno iznenađenja, zato se pobrinula moja kolegica Sanja, a ja kao ajmo reći, predsjednik udruženja, iako ja više volim reći kao obrtnik, kao oni koji nije imaju problem uzeti metlu i metlat, želim reći da sam ponosan na moje kolege iz mog udruženja koji svih struka su ovdje došli pomoć našim kolegama, za koji dan će pomoć našim ugostiteljima, našim turističkim vodičima. U ovim podrumima koje je car sklepa da bi mogao odmarat, mi smo ga malo privarili, mi smo ovdje odlučili nešto raditi. On je odlučio ovdje sebi svoju penziju, a mi ćemo se svi skupa ovdje pobriniti da zaradimo za penziju, pa dajte jednim pljeskom za sve obrtnike i cijele Hrvatske, za zajedništvo, za inovativnost. Ja sam samo htio apostrofirati da nismo slučajno uzeli temu baš inovacije iz Hrvatske. Mnogi među nama, pa evo ja prvi nisam znao da MP3 player je od našeg čovjeka nastao. Znači ja bih volio da mi svi malo više znamo vlastitu povijest da bi mogli bolje graditi našu budućnost i s time da dosađujemo strancima i svima onima koji misle da su centar svita, jer to, Bože moj, nije istina. Centar svita, evo ovdje gdje sad stojimo i tako ja vam se zahvaljujem i nadam se što uživate večeras. Hvala gospodinu Bujeviću. Sanja Amišić je uspjela okupiti i napraviti, kažu, nemoguće. Mnogo frizerki, mnogo barbera, večeras ću ovdje izložiti one svoje modne trendove za predstojeću sezonu. I tekako pratimo svjetske trendove.
apsolutno da pratimo svjetske trendove. Ja bi uvijek rekla da smo mi na tako jednom visokom nivou što se tiče evropskih frizera, ali ja mislim da još malo da ćemo se moći uspoređivati sa svjetskim frizerima. Eto, ja bih svima poželjela dobro večer, da mi uživate večeras u ovim našim frizurama koje smo za vas pripremili. A što da ja kažem poslije predsjednika, mislim, on sve kaže što treba. Uglavnom, ja bi volila ovdje jedan pljesak za moje kolege iz udruženja Obrtnika Split koji su zaista pomogli da se ova večer održi. Evo vidite kako kiša pada, nismo vani, ali kiša pada. Htjela bih i jedan pljesak za naše studente koji tu vrijedno rade i koji će raditi svih 9 dana. Hvala. I sad evo, ja bih pustila da vi uživate u ovoj večeri od mojih vrijednih kolegica šta su sve pripremile. Hvala vam. Hvala gospođi Sanji Amižić, a već smo najavili imat ćemo i iznenađenja. Ostanite s nama do kraja, uživat ćete i ne samo u reviji, nego i jednim fantastičnim lijepim pričama, a već smo rekli kako su i floristi ispričali ove naše divne priče što se tiče naših inovatora. Idemo sada uživati u reviji i, kako kažemo, sa prvim, znači, videom, a prva revija kreću naši najmlađi. To je Obrtnička škola Split. Ajmo pljeskom ih pozdraviti. Hvala vam. Ja sam Katjana Rendić, nastavnica frizerstva u Obrtničkoj školi Split. Iznimna mi je čast da i ove godine sudjelujemo na 49. prazniku cvijeća i ponosna sam što naši učenici su dio ove manifestacije već 4. godinu za redom. Ove godine će pokazati nešto novo, tako da izvolite pogledajte. This one is for you, dreamer, thinker, mover, because you see the world differently. Upravo gledamo mladu energiju frizerstva. Obrtnička škola Split pod vodstvom mentorice Katjane Rendić predstavlja reviju pod nazivom Metallic Fantasy. Sjaj, igra, čarolija. Uživajmo.
vam što aplauzom ohrabrenja podržavate mlade stiliste i njihove modele. Simonu Radovčić, Lauru Oreb, Lucu Đirlić, Laura Armandu, Ivu Đakulović, Ninu Đolongu, Magdalenu Božić, Cvitu Bilić, Vanesu Koljanin, Antoniju Vrgoć, Anicu Pejaković i Anu Papučić sa njihovom mentoricom Katjanom Rendić, Obrtnička škola Split. Obrtnička škola Split pod mentorstvom Katjane Rendić, Metallic Fantasy, sjaj, igra, čarolija. Nadam se da ste uživali. Idemo pogledati defile, evo i naša Katjana je s njima. Znači sada gledamo mlade stiliste i njihove modele. Simonu Radovčić, Lauru Oreb, Lucu Đirlić, Laura Armandu, Iva Đakulović, Nina Đolonga, Magdalena Božić, Cvita Bilić, Vanesa Koljanin, Antonija Vrgoć, Anica Pejaković i Ana Papučić. Veliki pljesak za Katjanu Rendić, mentoricu Obrtničke škole Split. I hvala još jednom našim djevojkama što su nam prezentirali ovu fantastičnu metalnu fantaziju.
A nakon što smo vidjeli prvi izlaz Obrtničke škole Split, ja još jednom od srca moram zahvaliti i našim pokroviteljima. Sve se naime provodi u organizaciji Udruženja obrtnika Split uz podršku parkova i nasada, a pod pokroviteljstvom Turističke zajednice grada Splita, Muzeja grada Splita, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva gospodarstva te Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije. Generalni sponzor je Disprom, tvrtka koja već gotovo 3 desetljeća kroji standarde u svijetu profesionalne njege kose. Disprom je sinonim za savršen spoj tradicije, inovacije i vrhunske kvalitete. A sada ćemo naravno nastaviti sa našom modnom revijom. Slijedi nam frizerski salon Ljiljana. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are. The shadows, yeah, they give me. Ja sam Ljiljana Subašić, vlasnica frizerskog salona Ljiljana. Pogledajte našu reviju i uživajte. In the end, I hope it's you and me. In the darkness, I would never leave. You won't never see me in the light of day. It's far too late. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying it when you ought to be changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Frizerski salon Ljiljana je u vlasništvu Ljiljane Subašić. Nalazi se na adresi Miroslava Krleže 36 u Splitu. Ljiljana kao frizer radi punih 35 godina, a kao obrtnica posluje punih 27 godina. Salon sa visokim ocjenama od korisnika usluga nudi sve frizerske usluge, njegu kose, svečane frizure, a ujedno postoji kao edukacijski centar. Ljiljani za sebe ima preko 25 revija, humanitarnih modnih događanja, izbor za Miss Dalmacije. A modeli su njene učenice, djelatnice, kolegice, klijentice i Miss Splitsko-dalmatinske županije. Mija, Tina, Mate, Anja, Željana, Tereza, Nečakinja, Luce. Tema revije je Proljeće u kosi. Walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they are. Modeli nose brand Piccola Luce sa kolekcijom buđenja. Dizajnerica Luce Juričev priča o buđenju proljeća, ali i o buđenju svijesti kod ljudi. Frizure inspirirane buđenja proljeća izradile su Ljiljana, Tina, Alenka, Katarina, Sara. Za besprekoran make-up zaslužna je make-up artistica Anka Akrap, vlasnica Komplimenti beauty salona Vilkovačka 23. Frizerski salon Ljiljana. You ought to not bet.
našoj dragoj Ljiljani Subašić i njenim prekrasnim damama, a već smo najavili kako imamo večeras iznenađenja. Ovo je prvo. Naime, stižu nam goste naši dragi prijatelji iz Italije. Ajmo ih pljeskom pozvati i podržati da nam se popinje ovdje na pozornicu. Gosti su Francesco Gianconello i Orlandi Orlandini, koji će prezentirati svečane frizure na našim manekenkama. Vidjet ćemo uživo kako je to završni tač, kako daju dvojica stručnjaka iz Italije. A s nama je Ines, koja će nam pomoći prevoditi ovo sve. Buonasera a tutti, Dobra večer svima. io sono Francesco Giaconella, come ve l'hanno già detto. On je Francesco Giaconella, naš prijatelj iz Italije. Ho portato un po' di moda italiana e glamour nella vostra splendida città Donio je talijansku modu u naš prekrasni grad. e adesso concludo con dei magnifici fiori I sad je iskoristio priliku, pošto je sam cvijeća, ukrasiti svoje frizure sa cvijećem per onorare questa vostra festa dei fiori. u čast sajma cvijeća. Moramo nadopuniti kako je Francesco frizer, vizažist i međunarodni edukator za kosu, a svoju karijeru je započeo jednom od najinovativnijih svjetskih frizerskih brendova, Jean-Louis David, gdje je razvio snažne tehničke temelje u šišanju, bojanju i modernom stiliziranju kose. Vi ringrazio per avermi invitato, trovo che tra l'altro la vostra città sia una città bellissima. Zahvaljuje se na pozivu i Split mu se jako svidio. Rekao da je prekrasan grad. A što kaže za naše žene? Pretpostavljam da su mu i one prekrasne, zar ne? E che cosa dici per le nostre ragazze, le nostre donne? Allora, le bellissime, tutte quante, ho visto dei lavori molto belli, siete molto bravi, molto creativi e soprattutto ho visto delle donne bellissime. Dakle, prelijepe žene i rekao je da vidi da smo dosta također i kreativni. Svidjelo mu se sve, svidjelo mu se ovaj prostor, Dioklecianovi podrumi, cvijeće, uglavnom samo komplimenti. Hvala mu na tim komplimentima. Gospodin Gianconella je inače radio i surađivao na mnogim modnim projektima, uključujući festival filma u Veneciji, Miss Italije i Miss Univerzum, kao i na televizijskim i modnim produkcijama. Dodatno se usavršavao na Tonin Guy Academy u Milanu i Londonu, gdje je sudjelovao u backstage-u međunarodnih fashion weekova. Danas vodi vlastiti salon u Torinu, te djeluje kao edukator i predavač, i prenoseći svoje znanje frizerskim profesionalcima kroz stručne treninge i edukaciju. A večeras se s nama ovdje u Dioklecijanovim podrumima u sklopu 49. praznika cvijeća naše četvrte revije frizera. Francesco Giaconella, trener i stručnjak za profesionalno bojenje kose i ne samo za frizure, čovjek u pravom smislu edukator i vrhunski stručnjak. Piove. Kaže da pada kiša ovdje. Gli effetti speciali Speciali della effetti. diretta. Ho più forcine in tasca io che in un contenitore di forcine. Kaže da ima pune džepove španji. Voilà. Bellissimo.
Evo pogledajmo svečane frizure koje je večeras naše manekenke uredio Francesco Gianconella. Francesco Gianconella, naš gost iz Italije, a s njime ovdje hvala vam još jednom na ovoj prekrasnoj prvi prezentaciji svečanih frizura. Grazie. Nastavljamo našu reviju. Beauty Centar Chiara. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are. The shadows, yeah, they keep me pretty like a movie star. Daylight makes me feel like Ja sam Jasna Peričić, vlasnica Beauty centra Chiara iz Splita. Uživajte večeras u našoj reviji. In the darkness I would never leave. Never see me in the light of day. It's far too late. The time has come. I'm on the verge of
Jasna Peričić, vlasnica je beauty centra Chiara na adresi Put Svetog Lovre 4 na Žnjanu. U svom centru, osim frizerskih usluga, nudi kozmetičke i pedikirske tretmane te profesionalni make-up. U sklopu centra je i nutricionističko savjetovalište koje vodi njezina kći Vanesa Ivana Peričić, magistra nutricionizma i znanosti o hrani. U struci je već 35 godina, a čak 33 godine djeluje kao privatna poduzetnica. Kroz sve te godine kontinuirano radi kao frizerka, ali i kao kozmetičarka. Tretmane lica, depilacije, manikure, pedikure i make-up. Uvijek odrađuje s istom strašću i predanošću. Jasna Peričić je završila iza strukovnog učitelja, te na poziv škola održava edukacije, prenoseći svoje znanje i iskustvo mladim generacijama. Uz to je certificirani edukator, kolorist i stilist za poznati svjetski brend, a za njih 7 godina aktivno održava edukacije kako u svom centru, tako i diljem Hrvatske. Sudjeluje na velikim frizerskim eventima van Hrvatske, gdje surađuje sa vrhunskim svjetskim imenima u frizerskoj struci. Do sada je realizirala 13 revija avangarde, od kojih svaka ima svoju priču, temu i ime. Večerašnja revija u sklopu 49. praznika cvijeća nosi naziv Elektra. Ove revije za Jasnu Peričić imaju posebno značenje. Kroz njih izlazi iz okvira svakodnevnog salonskog rada i daje prostor svojoj kreativnosti, idejama i umjetničkom izražaju. To je način na koji njeguje svoj kreativni duh i pomiče granice struke koju toliko voli. Reviju nose njezina kći, djelatnice i drage klijentice. Make-up, frizure i kompetan styling modela osmislila je sama Jasna, dok joj je u izradi frizura pomogla učenica 3. godine, uskoro i nova djelatnica Josipa Boban. Veliki doprinos u izradi detalja i umetaka dala je i njezina prijateljica Jelena Stanić, odgajateljica u vrtiću i amaterska umjetnica. Beauty centar Chiara. I sa tobom žuti htjela bih po priču da s tobom danas ludim. Noć ova tako lijepa, ovo meni stigma zbrka kada krene naša trka. Otkrila sam kao kuć, kažu otkrila sam sebe, kažu otkrila sam lice, suzicu otkrila sam ljubav i muzicu. Jasna Peričić i Beauty centar Chiara. A još jednom veliko hvala našem generalnom sponzoru Diprom. Disprom je tvrtka koja već gotovo 3 desetljeća kroji standarde u svijetu profesionalne njege kose. Disprom je sinonim za savršen spoj tradicije, inovacije i vrhunske kvalitete. Ono što Disprom izdvaja na našem tržištu nije samo njihov impresivan asortiman renomiranih svjetskih brendova, već njihova misija. Oni ne nude samo proizvod, oni nude cjelovito rješenje. Od svakodnevne njege do najekskluzivnijih profesionalnih tretmana. Disprom je tu za one koji u svom poslu ne pristaju na kompromise i koji su uvijek spremni otići korak dalje. Posebno bih istaknula njihovu ulogu u razvoju struke.
Edukacija je na prvom mjestu. Disprom kontinuirano ulaže u znanje domaćih frizera kroz redovite treninge u Hrvatskoj, a svojim klijentima omogućuje specijalizaciju u inozemstvu, donoseći međunarodno iskustvo i najnovije svjetske trendove izravno u naše salone. Disprom je vaš siguran partner, podrška i stručnost. Jamac su kako će vaša kosa, ali vaš posao uvijek biti u trendu. Hvala generalnom pokrovitelju, timu koji pomiče granice. Tvrtka Disprom. A sada će nam uživati, pa možda više žene, ali i muškarci. Likarija Barber Shop. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are. The shadows, yeah, they keep Pozdrav svima, ja sam Domagoj, vlasnik Likarija Brijačnice iz Splita. Veliko mi je zadovoljstvo što sam pozvan prvi put da sudjelujem u ovoj predivnoj revi. Evo, nadam se da ćete uživati večeras i pogledajte šta smo vam pripremili. the darkness, I would never leave. Never see me in the light of day. It's far too late, the time has come. I'm on the verge of Likarija Barber Shop je Brijačnica na Sučitu, adresa Ivaniševićeva 39. Vlasnik je Domagoj Jukić. Za najavu njihove Brijačnice kažu, a udobno se smjestite, večeras vas vodimo na putovanje kroz vrijeme. Od elegancije i preciznosti, džentlmenere, preko street stajla izraza i fele kulture, pa sve do modernog barberinga, gdje pravila više ne postoje, a stil postaje osobni potpis. Ovo nije samo šišanje, ovo je kultura, stav, identitet. Dobrodošli u naš svijet. Pogledajmo ruku dijelo vlasnika Domagoja Jukića te djelatnika Ivane Strgačić, Mihajla Baričevića, Ivo Ramljaka, Ivana Senjanina i njihove izuzetno zgodne i dobro ošišane modele. Likarija Barber Shop. cool breeze, that's a whole lot of reason. Let me help you with the pre-roll. You drink up all
Ovo je bio nastup za uživanje Likarija Barber Shop. Domagoj Jukić i njegova prijateljica na adresi Ivaniševićeva 39. Domagoj Jukić i njihovi djelatnici Ivana Strgačić, Mikael Baričević, Ivo Ramljak, Ivan Senjanić, Likarija Barber Shop. Jedna zajednička fotografija za uspomenu. Alo, ajde. Koji želiš da ti brada naraste, ti koji voliš pomade i brkove, trebaš pušta bradu jedno barem mjesec dana, trebaš pozvat 2-3 frenda da ne bude sama. Ja već imam bradu prije 6 centa, vrće mi se drka u nekog tajnog agenta, dica mi se smiju, izgubija sam frenda, žena stalno žuga na rubu incidenta. Ja je bradata za ligu protiv raka, jer i svaka brada solo brki svaka dlaka. Plava smeđa garaba, nijedna nije badava, jer uskoro će brice punit kasice, to sitno, pušte bradu hitno, prije će se svatko do kože i na gratko, kolo brade glave i ove puta slave, titulu prvaka lige protiv raka. Brada tate zove, ma to je takav, nema ti ćeš bolje, a to nije normalno, uloži koji euro 2, najjača aukcija. Hej, kaže meni barba Ive, brada nije šala, pusti neka naraste, al nemoj bit budala, jer nije svaka lipa svaka brada, tribaš je uredi, tek si tada ga zagrada. Zapamti dobro sinko, brada dušu krasi, al nemoj da ti smrdi kao poludivlji pasi. Bradi treba ulja, boska bradi treba stila, brada treba biti nježna, meka mila. To je takvo ludilo brale, da prvi plan je drugi plan B, mislim, da stand-up postaje mudrolija. Ja ne znam, ma ko je ne bi volio, mašinice cuje ko bekovi, a Briti pjevaju ko stari šneke, srekti fala, pale ste za zdravlje, vidimo se dogodine, puštaj. Brada kad te zove, ma to je takav, nema ti ćeš bolje, a to nije normalno, uloži koji euro 2, najjača aukcija. Brada kad te voli, sve te manje boli, pusti bradu, motaj brke, svako nešto nemaš brke. Brada kad te zove, nema ti ćeš bolje, uloži koji euro 2, najjača aukcija. Brada kad te voli, sve te manje boli. Pusti bradu, motaj brke, svako nešto nemaš brke. Dobar dan, slušate Radio Sunce. Nalazimo se u 11. mjesecu studenom 2017. A to znači samo jedno, počeo je november, mjesec posvećen muškom zdravlju.
Riječ je o globalnoj inicijativi koja već dugi niz godina podiže svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti koje pogađaju muškarce, posebno malignih oboljenja. Movember stavlja naglasak prije svega na rak testisa i rak prostate. Iako se o tim temama još uvijek ne A Brico moj, došao sam da mi malo skineš brade jer kile neće doli, pa barem bradu skineš. Ajde, malo si mi zakasnije, ali eto, ajde. Do gužvaju grada, nemoj komplicirati. Ajde, neću ja tu puno kod... Gori ste od neurokirurga, vi barberi jebate, ne možeš doći na red, pa onda kad kasniješ ovo, pa nemaš ovo. Dobro. Kakva su vremena ovo došla, a? Slušaj, znaš šta sam zaboravio? Šta si? Ja nisam ponija mantil, a nema veze, imaš ti tu lipu majicu. Nema veze, ova je navikla na ove dlakice. Pa što ima novo? Prijatelju, Slušaj, nema ništa ma nova. znaš šta sam čitao? E? Ma čitam da će radit Pelješki most. Jebate, dobro su se... Zamisli, a? dobro su se- Pelješki dobro most su se ćemo sjetili. imati. Hoćemo na kamenice držati. No, Šta se ovo nije čuje? samo kampanja, već i podsjetnik da je briga o zdravlju odgovornost koju ne smijemo zanemariti. Jesi ti Bilo čuo da za se ovim radi o ovim, samo a? pregledu, Da ti budem iskren, jesam, oglasku liječnika ali ili nisam nikad razgovoru o sudjelovao. zdravlju s bližnjima. Ali to je nekakav svjetski pokret. Ma to ti muško nešto zdravlje. puštaju, neke brkove, pa se nešto skreću pozornost na muško zdravlje, neke tamo preglede, ja ne znam ko se danas pregledao, neke prostate, s njih se pregledavaju. A? Nisam. Ma koji pregled? Slušaj, to ti ono... Aha. A mi muški smo malo tu Mi smo komplicirani. malo zeznuti. Žene to bolje se pregledavaju, a mi smo malo da prostiš u nekoj stvari oko toga svega. Ali slušaj, šta bi falilo da mi napravimo neku zajebanciju vezano za Movember? Šta ti, šta? Šta ja znam, dođeš ti, nemam pojma, mamo mi, ti dođeš u mene dolje u Paradoks, doneseš 2 stolice, ja ću nabaviti bačvu pive i od dobavljača i šta? Pa slušaj, I užica je burgera. pa moga bi ja 3 kila ćevapa užica E, tu svog užica, mesara. A? mesara Pa svoga. da trebamo nešto napraviti. Amoća? Pa ćemo skupiti neki novac. Slušaj, a kako ćemo skupiti ovo? Pa znaš šta bi mogli? Mogli bi ono, znaš, ono skida brade, da ljudi se nekako stave na aukciju. Ja imam par prijatelja koji bi možda, ja bi platio tu bradu. Imaš ti koga? Slušaj, meni je uvijek mater, to neću nikad zaboraviti, mater non stop govori da, ja kako sam neuredan uvijek, hvala Bogu, govori evo ja ću platiti samo se obrij. Mogli bi tako da drugi plaćaju za naše brade ko hoće vidjeti koga obrijam. Ma ja mislim da je to dobra ideja. Mislim da ćemo uspjeti to Ma riješiti. daj, Amoća. Amoća ima 20 dana, još imamo ispred sebe i mogli sve bi to. to napraviti. Bravo. Ajde, idem. E sad kad ste nam već došli i ostanite ovdje, jedan veliki pljesak za Sinišu Šunjića i Marka Sučića. A kad kažem bradata aukcija, pa dovoljno je. Mislim da cijelu priču oko svega toga već znamo. Koliko smo ono skupili sredstava, jer to znamo? Do sad ili od sad? Skupili smo, ja bih rekao, pa preko $500 000 do sad na brijanje ovih dlačica. Tako da... Čestitke. A možemo mi večeras? Ali znate koliko smo skupili prve godine? Skupili smo 27.000 kuna, to je 4.000 eura i od tog iznosa je krenila, evo, famozna bradata i hvala Bogu, evo, 10. godina ispred nas. Svaka vam čast na tome. I ovo je naše večerašnje iznenađenje, ali imamo još jedno iznenađenje. Možete vi večeras opet zaraditi novac. Kako ćemo mogli bi mi nekoga obrijati večeras. Stolica je tu, Šunje je tu. Šunje je tu, on to sve zna. Kandidata, a? Čekaj, mogu li ja kažem izabrat? A da ja vama dam, da vi nekoga... Mogu li ja nekog zgodnog izabrat? Evo, dok ja nađem mantil, ja ću otići po mantil, a vi izaberite nekoga. Ko ima para ovdje? Mislim da ja znam. A ekipa će skupljati, ja ću ići po lovu dole. Jer imamo ono za lemuzinu. Imamo? To ćemo skupljati. A ja znam ko ima para. Splitsko-dalmatinska županija. Slažete? Ostalo je. Čekajte, pa ovdje je do župan Stipe Čogelja. Amo pjesmu ga poruču da njega obrijemo. Stipe, može li? Pa evo, žrtvo će svoju bradu za humanitarnu stvar. Mi imamo jednu ideju. A to je? Da izlicitiramo njegovu bradu. Šta ti kažeš, Marko, a? 5 eura, 10 eura, sve za bradatu aukciju, za magnetsku rezonansu. Šta misliš, a? Pa ja mislim, s obzirom da smo stavili visoki cilj ove godine, u biti prošle godine, da ćemo pokušati skupiti taj $1 000 000 za tu magnetsku rezonancu. Evo da vam ukratko kažem, trenutno smo na 420.000 eura negdje.
Tako da fale nam još samo 600.000 eura, mogli bi to večeras. Dožupane, 600.000 eura, To je to nešto moguće? siđe da skupimo večeras. ne? Nije moja razina odlučivanja, ali mislim da se dalo nešto napraviti. A hoćete li se žrtvovati i dati na vašu bradu za ovu stvar, bradatu aukciju? A malo me je tremalo kad sam se popeo, gotovo je. Siniša? Je, ja sam spreman, ali također ću biti spreman i prvu subotu u 12. mjesecu. Tako sad te brijete ponovo u 12. mjesec. Je dogovoreno? Stipe, stipe. Tako. Samo stavimo mantil, Stipe. Marko, vi niste imali privilegiju mantila, ali dožupan Čogelja ima. A dobro, to je sve to protokol. A majica sa Mrduja, naravno, i Damir Skelin koji svaki put ovo organizira i pomaže, i Mrdujska regata, naša tradicija, najstariji klub jedričarskih Hrvata, Labud. Ovo su neki od meni najljepših trenutaka, iako rijetko idem, jer kad poznajete puno barbera, uvijek vam je najneurednija brada u gradu, tako da to tako ide valjda. Ali lipo je uživati kad oni to briju, zaspeš na stolici, kad te Grozdi masira. To. Grozdi, gdje je naša Grozdi? Evo je, tu je negdje. Evo i Grozdi je s nama, a Grozdana Vukilić je vlasnica barbershopa Grozdi Barber iz Trogira. Ali kako smo večeras rekli da imamo dosta iznenađenja, ja ću zamoliti i našu Sanju Amežić i gospodina Vilima Bujevića da mi se također ovdje pridruže na pozornici. Iznenađenja nikad dosta. Samo da ne moramo pivati. Mislim da bi onda svi pobjegli, pa bolje ne. Evo, pola je gotovo. Idemo još na pola. Dožupan miruje, čeka svoj novi izgled, a mi ćemo čekati ona sredstva da dođemo do 1 milijun eura. A sve u sklopu bradate aukcije. Tako je. Puno je događaja. Ovu godinu smo, evo samo da podsjetimo neke koji nisu možda upoznati, počeli smo godinu, ja bih rekao, maestralno sa velikim stand-upom, najvećim humanitarnim stand-upom na našim prostorima, na punim gripama sa ekipom iz splitske scene. Nastavili smo s nekim manjim eventima, sad imamo i tu bradatu vožnju Extreme koju smo programili s našim Rakelom koji je već sad u 4 mjeseca skupija preko 100.000 eura vozeći motor po cijeloj Hrvatskoj okolo, obilazeći ljude, prijatelje, ljudi ga zaustavljaju na ulici, na pumpama, doniraju, uplaćuju. Tako da imamo još planova do kraja godine, ne smijemo sve ni reći. Ja bi se stvarno u ime, iako i nisam barber, nisam iz vaše struke, ja bi se stvarno zahvalio svim barberima i vašoj struci koja je u biti srce i duša bradate aukcije. I evo, nadam se da ćete nas podržavati dalje, jer nas dva više, odavno nismo više sami, tu ima puno ljudi, volontera koji s nama guraju u bradatu, jer to je već izašlo iz naših okvira da mi to možemo nešto sami gurati. Tako da evo, hvala još jednom barberima, frizerima, a i svima ostalima koji ubace eurić i doniraju. Evo, ja kao neko koji ne poznaje ovu trojicu, ne bi ga Bog pripoznao. Neće ga iPhone pripoznati. Pa neće ga pustiti tamo kad dođe na posao. Najgore kad se obriješ na baradete, onda te telefon ne prepoznaje. Evo, ako imamo mi za vas jedno iznenađenje. Evo, izvoli Stipe. Prvo će moja Sanja, koja je organizator ovoga svega, uručiti mojim prijateljima i kolegama jednu nagradu u ime udruženja obrtnika zahvalnica za sve ovo što rade. To je u mojoj nadležnosti, ne morate se brinuti. Tako da sam ja odlučio da mi vas počastimo. Evo, sad će ova lepša moja polovica tamo podijeliti te zahvalnice. Sanja, znači idemo jedna zahvalnica Siniše, druga Marku. Tu su. Ja bih zahvalila mojim dragim kolegama što su večeras došli, uveličali ovu našu večer i što ste naše muškarce aktivirali na preglede. Ja tako volim što je moj muž otišao na pregled, tako da ću ja vama predati jednu zahvalnicu u moje ime i ime svih drugih.
Hvala, a imamo još jednu zahvalnicu, ćemo zvati našu Grozdi. I molimo Grozdi da dođe i nju čeka ista meta, isto rastojanje. Ajmo pljesak jedan za našu lipu i šesnu. A sada, nakon ovih zahvalnice naše Grozdani Vukelić, moramo zahvaliti nekako i do županu Stipi Čogelju, je li tako? I to bi trebali napraviti, ali neka prvo napravi selfie, mora poslati sliku supruzi da vidi kako će se vratiti doma bez brade. Evo ovako, Stipe, ovo ti je za uspod. Čekaj, ne može bez mene, malo. Nemoj sedi. Ajmo. Ne vidi se Grozdi. Odlično. Dobro je. Sad ovako, nisam voditelj, ali mogu poslužiti. Povijest za nastoje obrtništva u Splitu i okolici od antike do 1914. Ubacit ćeš čak ovu tvoju godinu i pićeš i ti vjerovatno svom bradom. Ne boj se, ima zanimljivih stvari. Hvala i vidimo, hvala i Stipi. Kako je sad novo osjećaj brade, bez onih 1.000.000 eura, fali na nekih 600.000, to ćemo nekako naknaditi, dovoljno. A šta je se osjećaj sa bradom, što ćemo dalje, kad ćemo ići na pregled? Evo ste me ogolili do kože, tako da će sigurno biti u proračunu slična situacija. Ja se nadam da će me malo večeras dočeka kući s osmijehom, cijeli dan plaće. Da će tata ostati bez brade, navikla se da je malo češak kaj ljudi. A i valjda kad sam labuda obuka, valjda nisam ružno pače, šta vi mislite? Dobro je. Jedan veliki pljesak zahvale našem dožupanu gospodinu Stipićevi. Hvala na ovoj žrtvi, a čekamo naravno i nastavak cijele ove priče. Sada imamo i cvijet za vašu suprugu, koja je večeras trebala biti s nama, ali kako su floristi tu, evo Sanja će uručiti cvijet uz ovu knjigu. Evo Stipe, meni je drago što ste vi večeras bili s nama i nama ostavili bradu, a da žena ne bi bila puno ljuta i čere, evo jedna ruža, evo druga ruža. Pa nemojte da se žena bude ljuti na nas. Hvala vam još jedan put i svima. Hvala svima još jednom i dalje ćemo itekako pratiti našu bradatu aukciju sa ovim pravim humanim stilom, humanim zadatkom. Hvala Marko, hvala Siniši, hvala Grozdi, izvolite. Hvala. Naravno, nastavljamo sa našom revijom. Sada, nakon humanitarne geste, nakon ovog brijanja, idemo na vjenčanje. Sad kad nam svi imaju uređenu bradu, idemo pogledati kakav je to stil naše Maje Glen. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are. The shadows, yeah, they keep me pretty. Ja sam Radalj Maja, vlasnica frizerskog salona Maja Glam. Uživajte večeras u našoj reviji. In the end, I hope it's you and me. In the darkness, I would never leave. You'll never see me in the light of day. It's far too late. Evo gledamo modele, salon Maja Glam, vlasnice Maje Radalj. Ovogodišnja tema je proljetna svadba, udavače. Modeli su Lana, Kaja, Matea, Jelena, Marita, Ivana, Ema, Božena, Josipa te stari svat Ante Lozina.
Ove godine su se malo zaigrali, pa su sami osmislili i dopunili haljine da to bude jedna lijepa projektna priča. A Maja Radalj radi punih 20 godina, no kaže kako svakim danom uči nešto novo i tako raste i napreduje. Kaže kako je ista dida moj, Maja Radalj, salon Maja Glam. Salon Maja Glam, vlasnice Maja Radalj, evo prezentirali su jednu pravu proljetnu svadbu. Lana, Kaja, Mata, Jelena, Marita, Ivana, Ema, Božena, Josipa i stari svat Ante Lozina uz harmoniku. Uživali smo u uvertiri pred proljetne vjenčanja Maja Glam. A sada nakon naše drage Maje slijedi nam i jedna barberica, a već smo najavili da nam dolazi iz Trogira. Barbershop Grozdi Barber. Pozdrav, ja sam Grozdi Barber, vlasnica barbershopa Grozdi Barber iz Trogira. Ovo mi je izuzetno čast što sam 3. godinu ovdje s vama i uživajte. Where the viaduct looms like a bird.
line, the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stack. On the gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. The rope you in his arms tell you that you'll be a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a Grozdana Vukelić je vlasnica barbershopa Grozdi Barber iz Trogira. Ovo je treći put na nastup na našoj reviji. Članica je bradate aukcije, humanitarne akcije, edukatorica, ponosna na svoj salon koji je obilježen hajdukom i njenim životni motom je živi jer život nema reprizu. A ovu reviju posvećuje svom suprugu koji obožava seriju Peaky Blinders. I još kaže da uvijek treba dodati kako je ponosna što su njeni klijenti u stvari i njena obitelj. A gledamo modele Bruno, Jure, Toni, Ante, Jozo, Mateo i Leon. Don't you worry, buddy, 'cause here he comes, a fool that gives and a body when the body and the soul. His shadow is cast wherever he stands. It's a green paper in his red right hand. Grozdi, naša Grozdi, barbershop Grozdi Barber, Grozdana Vukelić. Barbershop Grozdi Barber iz Trogira. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are. The shadows, yeah, they keep me pretty like a movie star. Ja sam Sanja Amižić, vlasnica frizerskog studija Models. Drago mi je što su i ove godine moje drage kolege odazvale se na našu frizersku reviju. Uživajte u našoj večeri. Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another lie for me. When I ask about it, when I ask, you're hiding from me. Confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. You were everything for me. You shot me so damn well. You shot me, you got me, I'm like I see the satisfaction in your eyes. Frizerski studio Models ove godine se predstavlja sa revijom Nebeski plamen. Sa ponosom slavi 30 godina uspješnog rada u srcu grada Splita. Od svog osnutka salon je postao sinonim za kvalitetu, stručnost i ljubav prema ljepoti. Sa dugogodišnjim iskustvom i stručnim timom je mjesto gdje svaka žena se može osjetiti posebno i izgledati prekrasno. Kontinuirano prati sve najnovije trendove i posjećuje sve sajmove i edukacije gdje se širi svoje vidike uvijek u koraku sa trendovima.
Studio Models. You shot me so damn. You shot me when you got me. I'm like I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why? You shot me so damn. 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 You shot me, then you got me, I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why? Another phase, no sympathy from me. You turn me to your enemy. I see. I wanna talk about it. Cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see, our love was just a fantasy. On me, you made me like nobody. Studio Models, vlasnica Sanja Amižić, koja zahvaljuje svim vjernim klijentima koji su uz njih s ove godine i koji su im ukazali povjerenje. Posebno zahvaljuje svom timu na predanosti i pomoći oko revije, svoj djelatnici Antoniji Žmire te učenicama Ivani Josipi. Zahvale make-up Marijana Vukan i nakit Viletina. A reviju nose Antonija, Lara, Ivana, Josipa, Žana, Emanuela, Daniela, Klara i dva zgodna momka, Sintoni i Đani. Frizerski studio Models, Vukovarska 7, Sanja Amižić. So it's hollow, know what you're hiding from me. Maybe tomorrow, I'll see what you want me to see. D.I., D.I., baby, D.I. You shot me, then you got me, I'm like damn, I see the satisfaction in your eyes. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn. You shot me, then you got me, I'm like damn, I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why? Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another life. Frizerski studio Models, vlasnica Sanja Amižić, hvala vam što ste došli i podržali ovu četvrtu reviju frizera. Idemo sada pogledati kompletni defile svih naših večerašnjih izlagača. Obrtnička škola Split bila je pod vodstvom mentorice Katjane Rendić. Sjedi nam frizerski salon Ljiljana u vlasništvu Ljiljane Subašić. Ništa sporo, brate, samo gazdaj. Jebeš Hollywood i američki santaj. Palme high sky, more night drive. Dinike rasta, Dalmacija lifestyle. Ništa sporo, brate, samo gazdaj. Jebeš Hollywood i američki santaj. Palme high sky, more night drive. Nakon frizerskog salona Ljiljana stiže na beauty centar Chiara, vlasnice Jasne Peričić. Ali i naši gosti iz Italije, Francesco Gianconella i Orlando Orlandini. Beauty centar Chiara, vlasnica Jasna Peričić, a nakon Chiare Domagoj Jukić ili Karija Barbershop. Nema na srcu kamen, u prsima mi gori plamen. Ništa sporo, brate, samo gazdaj. Jebeš Hollywood i američki santaj. Palme high sky, more night drive. Dinike rasta, Dalmacija lifestyle. Ništa sporo, brate, samo gazdaj. Jebeš Hollywood i američki santaj. Palme high sky, more night drive.
Iza likarije Barbershopa, vlasnika Domagoja Jukića, slijedi nam salon Maja Glem, vlasnica Maja Radalj. Salon Maja Glem, vlasnica Maja Radalj. Ništa sporo, brate, samo gazdaj. Jebeš Hollywood i američki sandaj. Pali high sky, more night kraj. Diminka rasta, Dalmacija lifestyle. Ništa sporo, brate, samo gazdaj. Jebeš Hollywood i američki sandaj. Pali high sky, more night kraj. Diminka rasta, Dalmacija lifestyle. Salon Maja Glem, vlasnica Maja Radalj. Ništa sporo, brate, samo gazdaj. Jebeš Hollywood i američki santaj. Palme high sky, more night drive. Diminka rasta, Dalmacija lifestyle. Ništa sporo, brate, samo gazdaj. Jebeš Hollywood i američki santaj. Palme high sky, more night drive. Diminka rasta, Dalmacija lifestyle. Više drži nego bilo koji amen. Meci lete spiti crnji nego Harlem. Kuje privodim, kuća mi je harem. Vozim te maksi bez džipove i hamen. Nosim te max, puši samo bili kamen. Više voli vata, više nije taj nabel. Pijete sa peba, pomoli se amen. Na komentelju skolino pisao mi ramen. Puši hašišta, nosi miris tirane. Dimu vuče, nuđen u stanje nirvane. Barbershop Grozni Barber iz Trogira, vlasnica Grozdana Vukelić. Više gangsta veći od Dina i Svane. Šta je ko je danas, to je sutra moje lave. Jebi ga brate, neko strupe, neko svane. Nema na srcu kamen, u prsima mi gori plamen. Ništa sporo, brate, samo gazdaj. Jebeš Hollywood i američki sandaj. Palme high sky, more night drive. Diminka rasta, Dalmacija lifestyle. Ništa sporo, brate, samo gazdaj. Jebeš Hollywood i američki sandaj. Palme high sky, more night drive. Diminka rasta, Dalmacija lifestyle. Potraj mara, to ja panika. Više prije ježi kao da je kao noj. 10 dana pak je više. Frizerski studio Models, vlasnice Sanje Amižić. Studio Models, naše Sanja Amižić. A sad jedno pitanje za vas. Jeste uživali? U čemu najviše? Akrobacijama? Svadbama? Mislim da smo itekako večeras imali pravu lepezu uživanja što se tiče frizura, ali samih njihovih izlaganja ovdje. S napomenom da ipak ovo nisu profesionalne manekenke, nego uglavnom poznanice. Dobro su se snašli na ovoj našoj modnoj pisti. A hvala vama od srca što ste bili večeras s nama. Naravno da vas pozivamo da se vidimo i dogodine na jednom malom jubileju, a to je 5. revija frizura koja će biti dogodine još jednom velikom jubileju, 50 godina praznika cvijeća. Pola stoljeća rada našeg udruženja obrtnika Split. Imamo jedan veliki pljesak za svih njih i za njihov trud i njihov rad. Ujedno vas pozivam da i pratite druga događanja u sklopu ovogodišnjeg praznika cvijeća. Sve je naravno dostupno na njihovim mrežnim stranicama gdje će biti i još jedna važna modna revija i to dizajnerskog para Marije i Jurice Pinić u subotu 28. ožujka. Brand Arileo. Pa se vidimo ponovo ovdje u Dioklecijanovim podrumima. Uživajte mi i hvala vam još jednom. Ugodan nastavak večeri vam želim u zahvalu što ste bili s nama večeras. Uživajte!